Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Akashvani lungnei station chuan voin hian kumsom thum atlinga heni pol hian Akashvani lungnei station a lomna hun buat sai ani ang LAD minister pusilo soivunga chon sarkarin Village Council tram tharuk patoya intlan hun ason ma chan chu intlan huai hot hau tak tak chok jang khai tura malakna turani ati Prime Minister Narendra Modi choni zan khan Grania Parliament Special Session at huwa soi Pakistan aral thom kengten khozin purven an kana mi somthum paret atlem lawan thi Akashvani lungnei station chuan voin hian kum somthum atlinga heni polen Akashvani lungnei station a lomna hun buat sai ani ang kum sang ka som ko panga din Akashvani lungnei kum somthum tin lomna hi lungnei khopuya Akashvani station a buat sai ni in he huna hian station director le Mizoram cluster head Pudiala Ropuya Baka Dodarsan Kendra Director News Nampi Bo Marine Maiten Antel Puidona Ani Baka hian Akashvani Aizawl Chengin Thoktu mi somni chuang he hun chim tur hin an kala field station sang champhai kolasip tuipang la sai ha changin Antel Bok ani ni zana Akashvani noi thokte in mershia tina huna station director le Mizoram cluster head Pudiala Ropuya chon Akashvani noi thokte chu chung khat an ni ti hreng turina cha station sang te chu thona tha vongnung reng tura cha in office chu na thona mun chau ni lo midang te na in ka thatak siamna poimo tak ani ati a hlotlina chang ho tura thorim apoimo ti soibok ani kan correspondent report ilong thak chun zomang u kumsang zakwa somko panga din Akashvani lunglei hi ramchunga marchak radio station 10 program an puan chuana somthum zinga ano pangpol ani a voin hian kum somthum lo tlingin ni kumlama lunglei station a hian full fledged digital studio kalpui tran ani a kumsang ni somni pahnia digital console nei toin mason na ombel zela notice station somthum pathum zinga Akashvani lunglei le Akashvani Aizawl de chu e-office tunlai thiam na mangtangkai thiam zing an tel ani voina kum somthum an tlin lom na hi Akashvani lunglei a man tur ania station director le Mizoram cluster head Pudiala Ropuya Baka staff thanem tak he huna hian an tel don ani Isaac Zorom Sanga Akashvani News Lunglei Local Administration Department LAD Minister Pusilo Soivunga chuan Sarkarin Village Council tram tharuk patoya inthan hun ason ma chan chu inthan hoi hau tak chok jang khai tura malakna turani ati Akashvani correspondent zona changin minister chuan dan pa ngaya akal chuan nakum financial year chung hian inthan lian pui pali bo che engai dona Village Council le Local Council election chu September ema August tha ne turani a LADC inthan pui November thabor vela ne le turni in akumle sani somni puruk January mo February tha MC inthan hoyot angai le don bokani ti a minister chuan 15 finance commission period zui rallama indiaram au mek ti soin hemi noya hian sumhnar lian berjinga pakhat post devolution revenue deficit grant chu kumtin antitlatniam zelani ti a 15 finance commission period chungin Mizoram chu cheng viable che sangru janga somli pali dong turin ti ani a nakum financial year sani somni panga somni paruka chuan nasataka tlangniam bel le in thakata cheng viable che somli pare le no somre pathum bel chau Mizoram in adong to donati a nakum lama election ne tur polizinga hautak ber VC election big chu son mani se sumle paidin mun engemo chen achok jang khai theyang ti ngai tu chunga thutlok na siam an ni thu asoi ani chung hian post devolution deficit kran nasataka tlahniam tur kara in than hau tak tak pali han ma chon hi sarkar sumboma ngunglian tham tak anei lo nan section 5 of the Lusai Hill District Village Council Act 1953 in sarkar thu nei na apek chu ataka man atha in country nakum lama election nei tur palizinga a hau tak ber VC election bi ki sonma tamai ila consume le paidin mun engemo chen kan chho jang khai theyang ti ngai tu chunga he decision hi siam ania Vice Trump potoi ani hian MNF party barkha ile ti MNF senior vice president Dr. Al Thangna chuan Akashvani polai zona changna soya Village Council chu democracy rama chuan a hlut thule khotlang enkol tu poimo sarkar point aman tangkai MM ani ati
nimin maya village council Mizoram kumkwapa antram po nai dumna order lo chokta hianin nimene party chupin bar khai khop maya village council te hi democracy ram anga chon an luwa alei tu tak tak atanga khotang en kol na le sarkar te poina kan pan tang kai te ni laya hetia notification kanan muwa chief minister approval ti te longa han oma hi nge ni achan lewang o hi kan zo na lian takania tin achana hi mumal taka tarlan na hi aombok si lo lai hian kan ngai to na minti boi dewani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC President Pulal Thanzar chuan Congress le MNF sarkar lai po in thlan hau tak anma chon ve thin ti asoya Akaswani zona changin Pulal Thanzar chuan Chanchinthar party dang VC anatama wangin Home Minister na soi alo mu thu soin tun sarkarin ngai to na dang an nei big tak chan ni thei chu an mani party lo VC ten masona na te an thokang ti an hlau ber ni in a hriat thu soi ani an mani party lo VC ten heng anga hianin development work te an khoi nan tianga ik an thang ni der singa lang mai in ka sia ti chu athing dang on thing ka selo party dang kha anin lo hrim ti na ni maya party dang an din na mani je pian party chu an ring do na ni choni an kong hi pum bo vi ong ti rin on ni Village Council Trump po to chung changa kan correspondent report ilonga thang belang u Mizoram Village Council in Tlan nung ber chu kum sang ni somni August somni pasari khan bot sai ania VC Trump hi kum nga chung nin sarkar chuan tuna Trump man mek section 5 of the Lushai Hill District Village Council Act sang zakwa somnga pathumin sarkar thuneina pek anga tharuk po toy arela hemi ang hian kum thar February som pakwa tuna VC Trump hi top tur thurele ri chuan tir na voin khana ti chuak ani VC Trump hi takum February thla thleng chau ani don takawang hian in thlan hun hi February thla mang yani ani don ni na langa in thlan hun tur ero State Election Commission an la puang don ani vanal rota Akashvani News Aizawl Advisor Chief Minister Pulaman Puipunte MLA chuan ral tanten omna turata na andu na mun an thangle mun sanga an ka kol thin chu thil fellow takadio wangin mumal zoka in kai suna siam tulani ati nimina Bangladesh atangral tante chungchanga longkai district borsa puchimala siva gopal reddy le athopuite this conference ola thut khom puina Pulalman pui chuan ral tanen kolkonga mun khata omkhom ani zon sarkar tan po malak ol samdon thu soin mun khata anom khom na tur malak mekaniti a Bangladesh atangral tante chu mun li parwa dam dep tu cherlui tlang le sai zo wesa son khom tura ro mana siam mekani ati bok borsa puchimala siva gopal reddy chuan longkai chu Myanmar le Bangladesh ramri omani angin ral tanan tamthu soya tudin huna ral tan Myanmar atangin mi sangruk somthum Bangladesh atangin sangni sompali ba ka Manipur atangin IDP somret pali anom mek ati International Film Festival of India ifi voichomnga pangana panaji goa ne meka nimin khan film industry ti masona tura India sign hub portal man tangka tan tur soi howani INB Ministry of Tutele State Changchang Nodal Officer Film and Tourism Promotion Tenen Film Industry ti mason natura India sign hub portal man tangka dan turi soi howani a Ministry of INB Secretary Pusanjay Jaju chuan thut komika shoin India ram state changchanga film nama tuimi te ti mason nan India sign hub portal man tangka tu thu soini Mizoram atangin INPR Department Secretary P Betsy zo than parek sai lo le thopuite antela state engemaw zat he portal lam hmel lo nam line Mizoram state chu portal mang tan thei tura data poimo thailu to zinga antel thu tarlan ani Mizoram State Project Monitoring Committee Vice Chairman Pualorin Amakai Shwen Ten Zola Sangha Pui da khom na le siam chona na tho anin dika sangha da na tur dil sang rering teng le darzari teng siam te ba ka building sak thar te chu muna uluk takin endik ani endik na nei zone in hu hian staff guest house a thu khomin na tho thatok lo line mu te an soi ho ani Chanchinthar hi Akaswani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi son mitin huap zoro relna din turin mi puiro relna democracy tluka manro ro puyo omlawati ni zana gaine parliament special session a hethui sen pomodi chuan khovel ta na masona tura in nga na poimo berchu ama sabra democracy da ani ati आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो
सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। जब ह्यूमैनिटी फर्स्ट को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले ही होते हैं। Pakistan ral thom kengten Chanchinthar venen ka nami somthum paret aitlem van thi in bene thlenna mun hi Khyber Pakhtunkhwa marthlang lama tlang mi te chen tamna mun ani a Kuram Tribal District ka in bene thlengin mithi le liam tur cha thi annapun rin ani Prime Minister Narendra Modi chuan pathian ni chamadar som pakhen man ki bat program mang le dona ramchung le rampon mi puite hna thu soi le dona don tuma mi episode zale som purun tur ani he program akas fani le Doordarshan network pumpuya ti chu ani ang Chanchinthar cherti tomna na tlang pui Akaswani lunglei station chuan voin hian kumsom thum matlinga hen pol hen Akaswani lunglei station a lomna hun bot sai ni ang LID minister pusilo soiwanga chon sarkar in village council tram tharuk patoya in than hun ason ma chan chu in than huai hot haw tak tak chok jang khai tura malak na turani ati Prime Minister Narendra Modi chon ni jan khan gaine parliament special session at thu soi Pakistan aral thom kengten Chanchinthar ven an ka na mi somthum paret item levan thi Chanchinthar kan pon thei chu ani